हेलो हे सांग मैंने जय जगन्नाथ जय माँ बिरजा आज ही मोर फास्ट फुल ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची चलते देखा ब्लॉग भितर कौन कौन सब अच्छी कौन कहले आउ थे कहतु चा आम ठाकुर दर्शन कर चापीबू चप्पल ये गोटे स्टाण्ड ना अच्छे स्टाण्ड हेलो सांग मैंने जदि आपण मैंने आसछन्ती बिरजा मंदिर तो आपण मैंने आसिक गाड़ी हाँ स्टैंड रे चप्पल रखिए यही भाई को खाली कहीदे ब्लॉग देखिक आसु से डिस्काउंट रखिदेवे हम थ्रू आसते ना कौन कहते भाई हाँ चा भी मिल आसन चलते मंदिर जावा चलो एपटे एपटे आसन जा एपटे आस चल सांग मैंने आज सब मिनी ब्लॉग आपण मैंने देखुले तो आज आपण मैंने देखिए फुल ब्लॉगटा देखिए आमर माँ बिरजा पाखर स्टार्ट चलो तो सांग मैंने देखूँ यहाँ हूँ आम बिरजा मंदिर जाजपुर आमर बिरजा क्षेत्र हाँ एपटे भोग दुकान एपटे अच्छी तो सांग देखूँ आम माँ आप मैंने जानते कि नहीं बिरजा क्षेत्र को नाभि क्षेत्र कहुए कहीं चलते आमको देखा चल एपटे मोबाइल अलाउ तो अलाउ तो पचा देखिए आसुन जो भितर नाभि गया भितर हूँ माँ को नाभि क्षेत्र सांग मैंने नाभि गया तो कथार अच्छे आप जानते ये कुंड में जिते भी ठाकुर जहाँ भी किसी जिन पड़ी था के फुल हो बाहर ना के फुल हो बाहर ना सब एमती रहे चलते आम माँ को दर्शन आम मैंने आपण मानू करेबू चलते माँ का दर्शन बहुत भल से हम बहुत क्लियर से भी हम अलाउ अच्छे मोबाइल माँ को देखी दिखाँ काले मोबाइल अलाउ थी कि नहीं माँ का दर्शन केमी बहुत भल से है तुम बहुत फांका था जी दर्शन करने चाहूच आसिक भल से दर्शन करके आसी दर्शन कले भल अच्छे किंतु एति जेकोसी मंदिर आप जाते कहीं देखिए लुटेर किसी कम ना प्रकृत कथा जेकोसी मंदिर भी हो देखा मुझे सिंदूर टे आउटे भलसे लगे दिए सोना ये बिरजा मंदिर में बाहला किंतु ता बर किए एपर्यंत जना पड़नी आप जानते टे कमेंट रे जनइबे हाथ कोठेबा एठी भी गोटे मंदिर देखी दियंतु एटा बगलामुखी मंदिर हाथ देते कोठी सोना गुण हाथ धोया भी पागल हो गले एठी भी देखी दियंतु एटा को मंदिर एकपाद भैरवी मंदिर एकपाद भैरवी आज्ञा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଆସିକି ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ମାନେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି, ବାକି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଟା କେବେ ଖୋଲା ହୁଏନି, ନା। କେବେ ବି ଖୋଲା ହେଇନି କି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହବ ନା, ଯେବେ କଳି ଯୁଗ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେବେ ଶେଷ ହବ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଖୋଲା ହେଇପାରେ। ନାଇଁ ସେଇଟା କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଇନି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ନା, ସେଟା ହେଉଛି ତ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ହବ, ତ ଏଇ ଦ୍ୱାରଟା ଖୋଲା ହବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳି କ୍ଷେତ୍ର, କାଳ ଭୈରବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ଖୋଲା ଯାଏନି। ଏବେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ନା, ସେ ଆସିକି ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ତ, ସେ ଧରିକି ଆସି ଲଗେଇଦେବ ବୋଲିକି। ସିଏ ମୋତେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧିଦେଲି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କଲି ଆଉ। ଚୁଟି ଫୁଟି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ କେବଳ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। କରିବେ ଯେବେ ମାନସିକ କରିକି ବାନ୍ଧିବ ତା ମାନସିକ ପୂରଣ ହବ। ଆମେ ଯେଉଁ କହିଥିଲୁ କି 108 ଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବ ବୋଲିକି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତ ଦେଖେଇ ଚପଲ ନ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ ଦେଖ ଖରାରେ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଚାଲ ତ ଇଏ ମହାଶୟ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିଛି, ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ ରାଗିବି। ଆମର ହେଇ ଆମେ ଆମର ଚପଲ ହେଲମେଟ କୋଉଠି ରଖିଛୁ ପାଉନୁ। ଭାଇ ତାଙ୍କର ହସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଆସନ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଖାଇବ। ମା ବିରଜା ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍। ଭାଇ ଦୁଇଟା ଆଉ ଦହିବରା ଦେବେ। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ପଳେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜମମା 7 ଭଉଣୀ। କେତେ ବାଟ ଏଠୁ? ବହୁତ କମ୍ ବାଟ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଆମେ ଦହିବରା କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖୁଛୁ। ୱେଟ୍ କର, ନେକ୍ସଟ ଦହିବରା ଆଣିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଉଛୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲାଣି। ଆମର ଏଠି ଦହିବରା ବନା ହେଉଛି। ଯାହାର ଖାଇବାର ଅଛି ମା ବିରଜା ଦହିବରା ସେଣ୍ଟର ଆସିପାରିବେ। ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ। ଆସିବେ ଖାଇବେ। ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ 30 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦିଅ, 5 ଟଙ୍କା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ। ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ, ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ଭାବୁଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ବୋଲି, ଖରା ଯେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପଛରେ ଦେଖାହେବ, କଥା ହେବା ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି। ଲୁଣ ପକା ତୋର ଚେଷ୍ଟ କରି ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିକିରି ଲୁଣ ପକେଇବ।